Ini Tripura Rajoni je Korang, not Toimu Krak Khainai Bagi, Tini Meghalaya ni Mukhyamantri Sini Bai Kok Sanan Bagi Razing itu. The whole state of the Meghalaya is coming forward to support our brothers and sisters from Tripura. Our leaders from Assam, they're ready to come forward to support our fight. Our leaders from Nagaland, they're ready to come and support our people. Our leaders from Mizoram, they're ready to come and support our fight. When the whole Northeast are ready to fight for our cause, why, my Tiprasa brothers and sisters, just because you are doing the political party of BJP, CPIM, why are you afraid of that? Tangai, Judi kino kiriza hungai Tiprasani votes no makhang tisawi, mokol tisawi, bokrok tisawi ta san paidi haisi. Boro boro kok ta sari haisi. Ekta roman script ni kok no pojonto manthu maniathu kok siti saragi haisi. Tiprasani vote ni bagi furkai lazia gari fai san payo. 125th amendment bill ni bagi kok siti saragi haisi. Othoso vote sana purka fai ti sau haisi. এই মন্ত্রী খাই তংনাই রক সিনি বিজেপি নি লিডার্স রক নরক নাং তিনি সানানি মুসং হাইসি নু গেদান রক সিনি বুকুক जुग सं रैप खाइजाखा सब कक तिसा এই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স রক ন কক থাঙै ति साव हाइसि तामो हर तामो सातुं गिरिं गिरिं तामो वातै we used to come forward land सेकजाक जावखा सब कक तिसा এই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স রক ন फाइ कक तिसा पाइ हाइसि আগরতলাও তামুখা খরচ ত্রিপুরা সানো যেভাবে দুগান মালিক বুখা সব ককটিসা এই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার স্বপ্ন ককটিসা ভাইসি নরক তো ভাই ককটিসা হবলে বিজেপি নি লিডার্স কত কত তঙ্গই তঙ্গ হ্যাঁ এসি গাড়ি কাউই তঙ্গই তঙ্গ এসি নগ তঙ্গই তঙ্গ কত বিল্ডিং তঙ্গই তঙ্গ ভাই ককটিসা পাই হবলে মহারাষ্ট্র তিনি বুমুং খুই কক সানানি সাহস দङ অথচ ও গুবুনি দফানি লিডার सं बुसकांका याखं खलाय स्लागै खुलुमयो मेलार मा टखाय याखं स्लागै खुलुमयो हाइसि महाराष्ट्रनि थानिका साहस दङ बुमुं खुइ ककटि सानानि महाराष्ट्र हनलिया हाइसि आरे जापाननि परे Triprani kingdom is the second largest kingdom in the world. The first Rajani Simi, the 186 Raja Tongmani connected directly. The second largest kingdom was the second largest kingdom. No, India ni 150 crore. The Bharat Sarkar ni Home Minister, Prime Minister Maharashtra ni kok saitong nung Tiprasani thei ngai nung lasi jago. Maharashtra nung lasi jago. Tiprajak borok sini satok jak tongfru rights ni bai kok sanani nung lasi jago. Roman script ni kok proti sanani nung lasi jago. Illegal immigrants ni kok proti sanani nung lasi jago. Citizenship Amendment Act ni against kok ti sanani nung lasi jago. National Register of Citizens ni bai kok sanani nung lasi jago. Tam ni bagi nung vote san pai Tiprasani. Tiprasani rights ni bai kok se saimani he ta sandi haisi. Gone asked je borok ni bagi ning samu slagyo bongni borok ni bagi sani de haisi. BJP dokhol khaisi nai edisino. Tamno dokhol khainai. O land rights hanmano stop khainai akokda. Roman script ni kok samano stop khainai akokda. Tripartite accord no kok saitongmani amono stop khainai akokda. Dokhol khaimani pore महाराज करी हिंगे सब कok सानै वादा wan suka कुबुनी दफार पसक जरातै मकल केना खाइ नासिगै दं हाइसि वादा wan suka बुनो तिनां शक नां हाइसि सेपरेट स्टेट नि कक सादोरि नो तांगि डिविजन ना आरे 10,492 नि बिसिङो 7,132.56 स्क्वायर किलोमिटर्स प्लस इज अ पार्ट अफ बांग्लादेश Plus, jadi Tiprasa area tongoi tongman general abono nana hamale tam problem jaka. Administration power kini ni yago to tong. Land rights kini ni yago to tong. Land rights ni bagi tam kok saya.
Nini party asik se sorbo shaktiman political party inka prithibini shaktisali party singkai land rights no khainani tangi no khlaimia political rights no ti kok khanani Tiprasa rokni representative no representation je tongmani abono bari renan bagi tangi kok saragya nin party asik se kotor ngai tangi khlaimania ha Bijoy Rangfolsar silai tini tinta seat bari ka 1988 of TNB court ngai tini nini political party asa se powerful ngai tangi 20 seat ni te 5 seat increase khaimani asa akok no sanani kenon bukuk chup ha akong sanaka bukuk chup inka land rights ni kokos haya political rights ni kokos haimia direct funding ni kokos haimia roman script ni kokos haimia tripartite accord ni kokos haimia citizenship amendment bill ni kokos haimia sorry citizenship amendment act ni kokos haimia nrc ni kokos haimia ha sini buriro rap khaijak tong ba abono kokos haimia land sector tong ba borok no justice ni kokos haimia then for what tamni bagi Tiprasa no vote nai tamni bagi Tiprasa no vote nai